Bakunzi ba Track Tours ndetse na Indiba y'Inganzo twaha ikaze ndetse turabashimira cyane uburyo mwarebye video y'ubushize ivuga ku masiganwa y'inyamaswa mugakora subscribe muri benshi kandi mukayisharinga, mwarakoze cyane. Kongeye kandi kubwira babandi bagiye batugisha impaka ngo twarababeshye ko tutababeshya, twaba tugamije ikizi. Ushobora gusanga mu gace kamwe bivugwa mu buryo butandukanye n'akandi, zindi ugasanga ni inyamaswa zitaba mu Rwanda, cyangwa se mukaba mwibeshya cyangwa twe twibeshya. Reke rero twe kujya impaka kuri ayo mazina, ahubwo dukurikira isiganwa tugiye kubona mu kanya kagiye kuza ry'inyoni. Tugiye kureba ukuntu inyoni zisiganwa, turebe ngo iza kuri ya mbere ni iyihe, iraba ari ibicikana kurahiye. Reke rero dukurikire. Twatangiranye n'inyoni n'ubushize twabonye yitwa Penguin. Penguin iraje itagaguza ku muvuduko wa kilometero 7.4 ku isaha. Igenza amaguru hasi ku butaka nguko uko Penguin igenda. Ariko uko yakwirukanka kose ntiyasiga umushwi w'inkoko, kuko wo uza ugenda ku kilometero 8 ku isaha. Ntabwo itagise mu by'ukuri, ariko burya ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ari nayo mpamvu nuko nkuru yaba rusake yaba inkokokazi ije yakaniye ikiruka bikaze ku birometero 14 ku isaha. Iyo rero inkoko turi kuyibona birometero 14 isake cyangwa se inkokokazi. Inkoko niyoboye, ariko hahita haza indi nyoni yitwa Pawon cyangwa se Tawusi mu Giswahili, yayindi perezida wa Tanzania aherutse guha uw'u Burundi. Nyoni y'uburanga, ariko iyo bibaye ngombwa ko inyaruka nabyira bikora umuvuduko w'ibirometero 16 mu isaha, yaba igenza amaguru cyangwa iguruka, bose ni ibirometero 16 mu isaha. Iyi rero iraza gusigwa na Kiwi wiruka cyane ku birometero 19 ku isaha, kuko Kiwi isiga Tawusi ku birometero 19 ku isaha ikagumya ikiruka. Ariko ntibibe bihagije, kubera ko ubwoko bw'ikiyoni ari nacyo kigenda gahoro, kuko turaza kubona ibindi birenze kuko birimo amoko atandukanye. Ariko iki cyo kigenda ku muvuduko w'ibirometero 32.2 ku isaha. Akaba ariyo mpamvu Blue Jay, aka kanyoni gakunze kugaragara mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda, kabyinagira hafi y'ibimatero n'ibiraro kwishakira ibyo kurya. Batubwira uko kitwa mu Kinyarwanda muri comment. Aka rero iyo bibaye ngombwa ko kiruka kageze ku muvuduko w'ibirometero 38 ku isaha. Iyo Blue Jay hisigwa n'indi yitwa Bulbul, kuko Bulbul igenda ku muvuduko w'ibirometero 40 mu isaha. Urumva ko yirukanka cyane rwose. Kandi hari indi nyoni yitwa Roadrunner. Igitangaje nuko yitaguruka, igenza amaguru ku butaka ndetse ikiruka yamariyemo mu muhanda mu birometero 42 ku isaha. Uyu ni Bulbul twavugaga, ariko Seagull n'indi nyoni turi kubona ikabiguruka ku birometero 45 mu isaha. Ariko aha turacyari ku muvuduko uringaniye, kilometero 45 mu isaha, ntabwo bikaze. Umunyabigwi witwa Usain Bolt yayisiga rwose akayirukaho. Seagull rero iraza gusigwa n'igishwi ikituzi gifite umuvuduko wa birometero 48 ku isaha. Igishwi kirirukanka cyamariyemo, cyakoze ibishoboka byose, cyarakoze umwitozo, ariko ntikibashe gusiga Hummingbird. Ariko kanyoni kitwa Colibri kakaba ariko kanyoni gato kurusha utundi twose ku isi, ariko gakubita amababa yako inshuro zigera kuri 80 mu isegonda, kakabasha kugera ku muvuduko w'ibirometero 48 mu isaha. Byaba na ngombwa kakaguruka gasubira inyuma, kararenze ukurikije n'ingano yako idashamaje. Hahise hizira iyo bita ari wo musamanzoki wambara isiganwa, uguruka ku birometero 48 nawo. Hanyuma uyu musamanzoki nayo mu Rwanda turayihasanga cyane ku birometero 48 mu isaha. Bita yakamejeje mu kwiruka, ariko Kasuwoli iri kumwe na M zikaba ziraje zibirigita zikinyuriye ubutaka ziri ku birometero 50 mu isaha. Ziravuduka byanyabyo, ntiwabitekereza, ntiwabyumvisha ukuntu inyoni igendera ku butaka ariko ikageza ku muvuduko w'ibirometero 50 ku isaha. Ariko kandi inyoni ziracyaza, turacyabivugisha amatama abiri, ibintu ntibirafata indi ntera. Mureka ahubwo dusubire mu kirere, aho turi kubona inyoni yitwa Eaglet ariyo nyange.
nayo ikaba ibyinjiyemo ikubita amababa uko bishoboka kose ikavuduka, kuko ibashije kugera ku birometero 51 mu isaha. Byumvikana ariko ko inyoni iyo ari yo yose yo mu bwoko tuba tuvuze ahangaha ariko ibasha kugera kuri uwo muvuduko, ahubwo turavuga umuvuduko munini uba waragaragaye. Tuvuye rero ku nyange hahita haza makawu, mu bwoko bwa kasuku y'amabara meza dusanga mu ishyamba ry'inzitane nka Amazon. Iriruka mu kirere ku buryo ibasha kugera ku muvuduko w'ibirometero 56 byose ku isaha. Umuvuduko kandi dusangaho flamingo, inyoni ikaba ari inyoni ikunda kuba yihagaraye ku nkombe z'amazi, ariko iyo ifashe gahunda yo kuguruka ikaba igeze ku muvuduko w'ibirometero 56 mu isaha. Iki kinyoni kizwi ku izina ry'igihunyira kikundira kuguruka mu ijoro, ariko kuko aribwo cyo kibona neza, maze rero cyafata icyerekezo kikabasha kugera ku muvuduko w'ibirometero 56.3 ku isaha. Nyamara igihunyira nticyasiga iki gisiga cy'impigi kizwi cyane ku izina rya kagoma, ariyo Bald Eagle. Kikaba ikirango cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko iyo kiguruka mu butambike kibereye mu butumburuke bwigiye hejuru cyane yo kure mu kirere, kigeze ku muvuduko w'ibirometero 64 byose ku isaha. Kandi ni nako bimeze ku nyoni yitwa tukani, nayo ibasha kuguruka kuri uwo muvuduko w'ibirometero 64 ku isaha, ititaye ku kinwa cyayo kinini ibibuze kugera kuri uwo muvuduko munini gutyo. Aha rero hahita haza Autriche, ariyo mbuni, inyoni ihebuje muri byinshi. Ubunini nta yayihiga, mu burebure ni iya mbere, kwiruka ni ibintu byayo, ibirometero 70 ku isaha, kandi iyo ntiguruka ni ku butaka gusa. Nyamara ibibuze kuzisiga. Aya masiganwa yamaze gufata irangi ndakubwiza ukuri. Igikona rero gise cyunyura ikirere kigurukira ku muvuduko w'ibirometero 77 byose ku isaha, kiriruka cyane. Muri comment mutubwire, igikona n'ikiyoni ni kimwe cyangwa biratandukanye? Bitandukanye. Reka twikomereze. Igishuhe gise kibizamo, kivuye mu mazi kiraguruka, kirayoboye ku muvuduko w'ibirometero 80 ku isaha, cyarambitse. Isiganwa ryakomeye, inyoni zihagazeho, ariko se igishuhe birarangira bite? Reka da, ikindi kiyoni kiraje nta gutindiganya, kiba cyageze ku birometero 100 byose ku isaha. Komeze mukurikire, byaba bitangaje mutarakora like, gusa ndabona uyikoze. Reka dukomeze. Stoke isize ku muvuduko wayo udasanzwe. Iyo nayo ni inyoni ifite ibara ry'umweru n'amabara afite akantu k'umukara, isize ku birometero 110 ku isaha. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Agace kabiciye nako ntikatanzwe, karaje karambitse kavuduka ku birometero 110 ku isaha, nako niwo kariho, ariko agaca nikasiga intashyi binyuzeho ngo bya ibirometero 111.5 ku isaha. Mbega intashya, mbega ibintu dukoreye, mbega umuvuduko, mbega inyoni. Intashyi ibintu ukoze hano nta yindi nyoni zapfa no kubitekereza. Oya, nayo ariko banza ndi kwibeshya we. Reka turebe neza, reka turebe. Intashya ibintu dukoze hano ntibibaho. Reka turebe. Sakabaka iyo byagenewe yizica ku ntashya, igendera ku birometero 129 ku isaha, iriruka sakabaka ko. Ariko Albatros, ya nyoni ya mbere ku isi mu kugira amababa maremare, irambura ikayakoza muri metero 3.6 uvuye ku ruhande rumwe ugana ku rundi. Ibiraje yayabangiye ingata ku muvuduko nayo rwose ibirometero 129 ku isaha, yitizigezaho. Ubwo rero haba haje n'imitaha kure yareza gatuza yafashe icyerekezo, ibiciro ubanza impaka kuko yigeze ku muvuduko w'ibirometero 145 ku isaha. Ariko nubwo agacurama bigasaba gutegereza ijoro, umuvuduko wako nawo burenze, kuko gashobora kugera ku birometero 160 ku isaha. Mbega isiganwa ngo riraryoha, mbega inyoni ngo zirogoga ikirere hano, mbega ibirori. Ubu none isiganwa rihinduye isura,
Ubu tugiye kureba za nyoni z'impigi uko zigiye kuguruka zikarushanwa mu guhuruduka mu kirere ziza kuraha umuhigo ubutaka. Ubu tugiye mu cyo bita diving. Aha, diving. Ako kanya kagometiza irikaraga maze ihanuka butosho yishinze bucumu yanura target, maze tugiye kureba dusanga yari iri ku muvuduko w'ibirometero 160 ku isaha. Mu gihe tugitangarira byose akaba ikoze, nyuma yo kwitoza no kwitegereza nta gutinda ikubita amababa rimwe kabiri, maze iricurika nk'igiye gucukura wa muvuduko wakagome ukuba kabiri wose. Za rusake zisigara zisakabaka kuko zitamenya igihe umushwi wagendeye. Uje kubibara neza dusanga sakabaka yari iri ku muvuduko w'ibirometero 322. Aka kanya noneho ndakubwiye ngo ibikurikiyeho no kubivuga biragoye. Peregrine Falcon agaca kabiciye kanamije ibirindiro kari mu bicu, kabyina kadakura, gakora imibare neza, karora inkoko uko ziraha niko kumanuka kahoreye nk'umurabyo karaha umushwi ntabyo guhusha, ku buryo rwose tutabonye n'umwanya wo kumenya ngo kari kuwuhe muvuduko. Ariko mureke dusubise inyuma turebe neza kuri vare. Ibirometero 389 ku isaha. Peregrine Falcon agaca kararenze. Mu kuguruka intambike twabonye izindi nyoni zisiga gaca, ariko kandi kamaze gukora ibidakorwa muri diving. Inyoni zose zikomereje gahunda zazo byo gusiganwa zibivuyemo, buri yose icukwayo nguko kwa gaca gahigo, atari mu nyoni gusa ahubwo mu nyamaswa zose muri rusange. Ikaze mwese muri comment mutubwira uko mubonye ibisiganwa, abafite inyunganizi cyane ku bijyanye n'amazina y'izi nyoni mu Kinyarwanda, namwe muhawe ikaze, ariko mushyiremo kubahana. Murakoze cyane, ariko niba wishimira isiganwa mwohereza abandi nabo baryoherwa. Bye naho ubutaha.